lebdi nad jevrejskim narodom od 1933. godine do 1945. godine, pa na ovamo. I znate, 1948. godine jedna od prvih velikih bitaka u borbi Izraela za nezavisnost bila na jednoj tvrđavi koja zove Kastel između Tel Aviva i Jerusalima. Na jednoj strani bio je potonji veliki general koji je odbranio Izrael 1973. godine, njegovo ime je David Dado Elazar, rođen u Sarajevu. Veliki vojnik, ali baš pravi vojnik. Tu se on borio kao mlad borac, jer je pretposljednjim vozom utekao iz bivše Jugoslavije prije nego što je Hitler stigao u nju. On je bio s jedne strane i na drugoj strani je čuo jezik s kojim je on odrastao. Napisao je jednu pjesmu u životu i nju je napisao na srpskom. Čuo je jezik kojim je on, njegov materni jezik nije bio ivrit, nije bio jevrejski, nego srpski. Čuo je svoj jezik. Zašto? Na suprotnoj strani bio je bataljon muslimana iz Handžar divizije, koje je Tito poslao u svetu zemlju da se bori protiv novo nastajuće države Izraela. Sa komunističkim oficirima, umjesto SS oficira koje su imali. Jer muslimani, naravno, njima nije smjelo nešto da se dogodi posle Drugog svjetskog rata, ni da budu kažnjeni za ono što su činili, nego su poslati da nastave ono za što su učeni. Jer kada je formirana Handžar divizija, ona je nakon Balkana trebala svoj posao da nastavi kada se spoje dva kraka opet Hitlerove vojske i da završi posao u Svetoj zemlji. Jedan od tih pripadnika preživjelih Handžar divizije danas živi na sjeveru Libana, direktno u mjestu gdje je danas opet poklanja, između Libanaca i Palestinaca. I on je prije 2 godine progovorio o toj misiji na koju su poslani od Tita 1945. godine, naravno iz tih zarobljeničkih logora kojima su se zatekli posle Drugog svjetskog rata. Čudna priča, jel da? I sve se nekako lomi opet preko ovog mjesta gdje mi živimo. Šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da među nama ovdje sedi profesor Srboljub Živanović. Molio bih profesora Živanovića da ustane i da dođe. Srbo. Profesor Srboljub Živanović je 1964. godine, godinu dana prije nego što sam se ja rodio, bio u mom rodnom kraju i na Donjoj Gradini, mjestu gdje su pohranjene te hiljade i stotine hiljada kosti mučenika, te kosti vadio, pregledao i zato nedolično je da ja o tome govorim pored njega. Sestre i braćo, ja nisam očekivao da ću da sedim za ovim stolom večeras. Ja sam samo došao ovde da čujem moga dragog brata u Hristu, da vam govori o Jasenovcu. Meni nikad nije lako da govorim o onome šta sam video i šta sam radio u Jasenovcu. Te daleke 1964. godine jedna komisija sastavljena od sudskih antropologa imala je zadatak da otkopa izvestan broj grobnica i sa leve i sa desne obale reke Save i da utvrdi šta se u tim grobovima nalazi. Mogu vam reći, u to vrijeme političari i vlasti bili su protiv toga da se nešto uradi, ali porodice onih stradalnika iz Jasenovca, kao i preživeli borci, preživeli
jasenovački mučenici, oni su izvršili tako veliki pritisak na vlasti da oni nisu imali kud i rešili su da se sastavi ta naša komisija sa zadatkom da ne uradi ništa. Nisu nam dozvolili ni da imamo novinare, ni fotografe, da se ništa ne zna, da ne bi dužio priču. Ja ću vam samo reći da je naš izveštaj iz 1964. godine prvi put objavljen 1992. godine i to ne ceo. Treći deo toga izveštaja koji sam ja pisao bit će po prvi put objavljen iduće nedelje, odnosno kroz 7-8 dana, na 4. međunarodnoj konferenciji o istini o Jasenovcu. Ja kad god govorim o tom našem radu, ja ne mogu da se otrgnem od sećanja da na 2 kvadratna metra grobnice nalazilo se 27 skeleta, znači ostataka 27 osoba. Na različite načine su te osobe umorene. Ja sam opisao preko 20 načina na kojih su ih mučili i ubijali. Žao mi je što moram da kažem da je Hrvatska država bila jedina država na svetu koja je imala koncentracioni logor za malu decu, znači za odojčad pa do 10, 12, 13 godina. Nijedna druga država to nije imala. Meni su mnogi zamerali vrlo često da ja govorim o genocidnosti hrvatskog naroda, jer me nisu dobro razumeli. Hrvatski narod nije rođen kao genocidan, ali je više stotina godina vaspitavan da bude genocidan. Glavnu ulogu u vaspitanju hrvatskog naroda da mrzi sve one koji nisu katolici, da mrzi sve one koji se ne klanjaju papi, to je počelo već dosta davno. Još u vreme Stefana I. Mađarskog, kada mu je papa pisao pismo i rekao: evo sad si dobio krunu, dobio si kraljevinu, znaj da u tvome kraljevstvu ima 42 šizmatička, to znači pravoslavna manastira, a nijedan katolički, pa gledaj da se nešto učini.